Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Yang kami muliakan, kami ta'zimi dan kita doakan bersama, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan umur ke beliau, diberi kesehatan, dan insya Allah semoga dikuatkan dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah kelak 5 tahun ke depan. Alina Tomolebita, Bapak Wakil Bupati terpilih Kabupaten Barung, doa kita semua juga dengan keluarga beliau, karena amanah itu sangatlah berat. Tapi ketika dari doa masyarakat, insya Allah diberikan kemudahan. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Bapak Imam, serta seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah hadir tengah-tengah kita, Bapak Lurah, Bapak Kepala Lingkungan, mungkin dari kecamatan juga ada, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Kakanda sahabat, dan seluruh hadirin, ibu-ibu majelis taklim, terkhusus kepada Bapak selaku pengurus masjid yang mengadakan Isra wal Mi'raj ini. Sitonganna iya waktu Pak Bu waktu tinro. Jadi tapi ipake gunai untuk matuntu pat disengang matam pebarakat narima kona naro ia kotomat bicara hikmah berarti pak disengat tuh nasabah hikmah itu adalah ilmu. Ia komakadaki hikmah Isra dan Mi'raj berarti angka pak disengem melo ilolongang ia angka terkandur di dalamnya peristiwana alalanganna alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih angka tema
yare gaminasan nah panitiata mamagi-magi i ame raja kangewe nalingi amana pacaramay isa na caramay romato de nalappa poloko nabitta melo iyala inspirasi untuk pekui carana atau menjadi orang yang lebih baik. Dia nama gampak Bapak Ibu sekalian. Tapi ia sange makanja dia si rupa. Angka makanja nasabab pamulang makanja tu capakna. Angka aga-aga makanja pamulan na tapi tengana tak salah. Capakna masolat tu. Angka to aga-aga maka maja pamulan na tapi makanja itengana si bawa capakna. Iya koto bicara lingkup angka aga-aga onron na memato makanja. Pada masigi onron memato makanja. Tapi masigi iya pangurusuk na masigi dia panirisang. Iya. Engkaron nak pesan na lena atau malebita Bapak Wakil Bupati terpilih kuncin na sitongan na narampe tau pandrita itu makada iya komu patuomui masigi salama ko tu iya miku tuo ko masigi macilaka ko tu iya itu pesan na Andre Gorota jadi patuoi masigi aja mutu oko masigi Napa itu pengurus masigi dia tu nakada kepala pembangunan makadami itu ketua pembangunan iya ko kepala alena tu tongang ngada iya ko ketua kegi mega nasi di tayana tu ya curi si salah tu makanya dia tu nakada ketua desa makadai kepala desa dia tu nakada ketua tukat tapi makadai kepala tukang. Ya Pak Alena nonroi pole ketentuan. Jadi aku ketua pembangunan tania kepala pembangunan. Ya na tora Pak keke gimana ke bicara situ Rusia na tu. Ya na rona nasa makada aja na tulias mesti ada waktunya kita turun satu grade. Iya. Kemudian titegare nabitta pamulanna Oku meraja ini bicara. Apa itu meraja? Kak dua je. Isra si bawa Mi'raj. Ya ko maka de Isra berarti lino. Ala lino. Ya ko maka de Mi'raj berarti ala langi. Jadi ia nabi 25 nabi dan rasul yang tercatat itu ia ko to makada Isra berarti Nabi Musa juga mengalami. Jadi itu Nabi palalangnya tanya Nabi tak. Namun Nabi Musa ipalala toko pong Allah Ta'ala diserahkan ke negeri Madian itu. Ia ko malalang ita wenola kemungkinan melo 5 ngesoh. Tapi di negara nak si poluan ni nola Nabi Musa. Ia to si koto makada Mi'raj. Berarti pendek ko langi angkato Nabi. Nabi Isa. Lai pendek lah ko langit kedua tapi dia ni palalang. Layak kami menre. Jadi angka Nabi diisrakan tapi dia na Mi'raj. Angka to Nabi di Mi'rajkan tapi dia na Isra. Tapi ia Nabi tak Isra sekaligus Mi'raj. Iya. Kemudian ya kok riwayat sebelum ipalalan Nabi tak diperjalankan laipui arona di bala dadanya. Saya langsung ambil ke situ. Aja nani bicara peristiwa sebelum diisrakan. Laipu iarona nabita. Nayala jantunna, naipatamo ko si dionrong, napayalewe sam-sam. Kemudian dibersihkan menurut bahasa fikih. Jadi ya ko bahasa fikih maka dia dibersihkan jantungnya Rasulullah. Ia ko bicara pak hikmah ulama hikmah dia nak kadai pacing maka dia di upgrade di istilahnya dikuatkan. Ia ko bicara patas saupu si balikanlah tania atinna nabita tania
air Sam-Sam yang ingin dimuliakan. Jadi tanya atinna nabitta jantunna nabitta macare panasaba dia dosaan. Dek tonia grab karena dia adalah nurun Muhammad yang wanafahtu fihi langsung pulukupung Allah Ta'ala. Jadi air Sam-Sam melo na pancaji pak bura puang Allah Ta'ala ia ampai alek kesempata gesai jantun na nabit. Ia tona tumpai air Sam-Sam ia konai nungi tawe pasele anre tu maso tawe namo dua kasih kaca mininung dena nano megan rena ya tu bisa mengenyangkan nasabak pure siges salangsung si bawa jantun na nabita mancaji pak buratuh. Iya. Nah bicara mana tu topan rita termasuk Hajar Aswad maka dia tahu batu hitam dari surga. Maka dia tahu pandita pa hakiki dena mulia iatu batu kene dena purana bau nabita. Degaga jamaah haji jamaah umrah bawi Hajar Aswad kene dena kena bawi nabita. Tanya si tongan na yaro batu mulia cuma nabi yang memuliakan karena dia pernah menciumnya. Ia kene makamu Ibrahim na bau nabita waktu nama tawaba maka seluruh jamaah akan mencium makamu Ibrahim. Yang ketiga kita menarik ke belakang dulu. Iro nabita ko masui dena pakai tadung. Nasabak angka alut tutui nareko walangi mata naso. Maka dia tahu pandritetannya nabita mitau nagis sama taso. Dena mitau mabolon nabita. Najagaimi puang Allah Ta'ala matan nasoy apa ia ko langsung cahaya nasi betu si nabita hancur matan nasoy. Karena nurnya matahari itu adalah diri nurun Muhammad. Sehingga diberikan awan untuk menyelamatkan matahari. Itu. Jadi semua kembali ke Rasulullah kemuliaannya. Jadi tania istilahnya Nabi tamacare patania. Itu kalau ulama kita. Hikmah nah, kama bicara hikmah nih. Magi na jantun na nabita. Maka dia tahu pandrite pa iru Isra Mi'raj itu 5 kalami di sempajang. Isana. Padahal si tongan na tanya sempajang. Iya kok kita reka ayak guru tanya sempajang tujuan na meraja. Aga pelik tujuan na rampe matui puang Allah Ta'ala ko ayan. Linuriyahu min ayatina. Iru tujuan na meraja. Kama dari awal kan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Tujuan aga terakhir ayat disebut linuriyahu min ayatina untuk ipitang tanra akuasa napuang Allah Ta'ala untuk memperlihatkan maginah kala memperlihatkan bukan menceritakan apa ia Nabi Musa ya curitami tentang surga neraka. Ia Nabi Ibrahim ya curitami surga neraka denang kanitai. Ia Nabi Zakaria denang kada tama surga neraka denangkah. Jadi sininna Nabi tidak pernah melihat lapisan langit sampai ke Sidratil Muntaha, tidak pernah. Dek tonang kana si runtuk puang Allah Ta'ala secara langsung. Nabi Musa mi palimatan re nang kalimat bicara langsung di sebab puang Allah Ta'ala. Tapi Nabi tak linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan. Saya sedikit menjelaskan ini. Ia ko angka aga-aga makan jala dan niat curitami panasaran. Ia na tunang kayasa studi tiru supaya dia niat curita lawi mitai. Jadi ia rona bitta dena melo puang Allah Ta'ala ko na curitami. Ya sange suruga na curitami ya sange neraka pada nabi-nabi makdioloh. Sehingga yulli'i untuk melihat semua. Yana romaknana linuriyahu min ayatina. Iya. Jadi dia itu gaga taulino. Purem misemana ngisinin na rahasiana alangi kecuali nabi ta. Dengan. Naya sinin na nabi degaga kesempatan nasi runtuk mana. Tapi nabi ta bisa ketemu dengan semua nabi dan rasul bahkan para malaikat. Jadi ukuro keistimewaan naro. Kemudian aja nano ngelampela ada bahasa lokoro.
Pak Melo ni tetek ruaro kita. Aga maknana nabitta ipacingi, maka diambil jantungnya, kemudian dicelupkan ke dalam air samsam, pasang, maka dia komelo ko masampajang pacingi wiati sebelum mengolok. Kenapa ada simbol air? Itu adalah wudhu. Tapi kenapa ada kalbu yang disentuh katanya watakale? Nasabah ia jenne etannya paci lahir, paci hakiki. Makanya disebut at-tuhur. Ya komakadai al-nadafah berarti carepah, naita mata. Ya komakadai at-tuhuru berarti carepah hakiki. Makanya sininna nabi saya jenne anu ia mana ngangkai papole dosa. Nomor si di 5, nomor 2 timwe, nomor 3 yai mauhe, nomor apa angke matewe, nomor 5 yehe, nomor 6 ye 5 he, nomor 6 pikirange, nomor 7 do cilie, nomor 2 aja. Nah iya tu jenne dia nak bisa deh. Jadi jenne dia nak bisa, tapi jenne mape pacing. Makanya disebut at-tuhur. Jadi ya kong tahu pura mak jenne na leja taimano, dia na basal tu jenne na, dia na rusak jenne na. Dia minawat di masam paja na sabah ana jisikan. Sama kira. Jadi nang kata pura mak jenne na leja taimano, loban ni mak bisa biar taimano dia nama pacing aja na tak jenne pe amang langsung ni masam paja. Na sabah dia na rusak. Ya makiro, demi nawat di tomas sampah aja na sabangkan aja sih. Padamu ikong kan aja sih. Oko takalian atau mak jenne aja takkan dan ada api piwai ya ro bisai wi dena cocok. Bisai wi jolo na pakai mak jenne na sabak iya jenne dena bisa tapi mape pacing. Makanya disebut at-tuhuru satrul iman. Iya na tunah dapat tareka iya ko jenne pak dusa sareana buang angin al-hariju minas sabila ini jamba gateme gatuga, kemudian sentuhan kulit laki-laki perempuan tanpa pelapis yang bukan mahram, kemudian matin roh iya ko hakiki maka deh iya mupura mak belle napura ko mak jenne napuran mau pakai jenne mau mak belle aja mau pakai masam paja macare paniat ko pak hakiki. Jadi itu biasa makan pura masam pajam mengeribi non rumah curita akasia gani mak belle iya mau parona pakai lo masam pajam makai to pada aja mau pakai pura mau pakai macai aja mau pakai nasabak macare payet iya dia na rusak mau cari pain iya na tunang kaya sejak di dul wudu mapaka baru jenne dia na rusak jenne tapi angka ganggu sehingga kita memperbaharui wudu. Nah, iya. Kemudian ati me pacing berarti kekah tahu si salah ya natunah kada nabi tala yahilul lil muslimin an yahjuraha ko salah salayalin ya nang katau de na sewa da pada nasalan naliwat talungas soe ya sakarang aku nabita ya namare pa upodangi jama umrah aja lalu nakopor mo mi maurus ko me ko jokah aja na balanca mo mi maurus ko me ko lo mangumrah pares saya ro bali bolamu de toga game wasi salah mujokal lokoro kode musya dampang mulokko siarai nabitta nak kana nabitta pura ko wasakar nasaba angke ro bali bolamu de musi cocok. Kenapa disimbolkan di belah kemudian jantungnya diambil pacingi niae okotimon roh. Kemudian pura yaro ipalalangi nabitta diperjalankan oleh kenro Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pasangi kenro ki melolo usaha kangi apa mula masigi ki lo masigi magi nang kayasa sampaja sunnah musafir barakna
oko ki berrumonroy meki loju pandang mesti makada pura ki masampaja sunna musafir makada oko kak matu masjid agunna pangkep atau masjid agunna maros melepa masampaja ngasara ia kota kok kecelakaan oko lalangin atau mati maka kita mati syahid. Kenapa? Karena kita menuju ke masjid untuk sholat. Maka apa tu yang tahu juga nasa warung agama tu yang rilepang. Kape aga yang rilepang mestinya berangkat dari masjid ke masjid. Jadi masigi boleh nasabak masampaja sunna musafir ki jolo yana tu ampai isuro ki masampaja sunna musafir ke tomek joka pamulaiwi nasabak sempajang enak ipasi sumpun nasabak sempajang. Jadi aja tak kada meka lo bola ko jupan dak de maka dah oko kak matu lepang masampajang asar. Saya sering begitu Pak. Kalau jalan dari Kulo Sidrap Purwatto kameto ati biasa ko joko kak kota ngabani maka doko kak matu mangkoso masigi naguru talepa masampajasun. Pura ya romatu maka da oku si matu lepang oku matu masampajang. Jadi dari sholat ke sholat ia naronasa nabita umatku adalah umat yang terbaik nasabak nasalaisi dedecing menuju ke kebaikan yang lain. Dia itu masalah. Ia kotakot to mangoto atau kecelakaan makutana malaika kenri melolo maka de melo masjid agun namaros sampai jang ukur maka de patamanga suruh gaya tu nasaba okui masigi elo kenri pole pole masigi mega tu Pak kalau pamotoro kalau pas sepeda katu mas sepeda biasa ko satu isi baha itu gagok koe. Kalau masa sepeda-peda, mestinya itu kita start dari masjid ke masjid. Iya, aja dari tempat rekreasi ke tempat rekreasi. Iya, itulah maknanya kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal Nabi tak dena langsung. Itu kira. Masjidil Haram dibawa ke Madinah. Jadi itu Nabi ta'ukui Masjidil Haram ipajoka menggunakan kendaraan burak didampingi oleh malaikat Jibril. Ibawa kenroy, ibawa lokum Madinah. Napai suruh mas sempajang. Pura mani mas sempajang Nabi tanah kutana maka daun rongage Jibril. Maka ke suruh aku mas sempajang. Maka malaikat Jibril. Ini adalah Madinah Muhammad. Okoko matu malaikat dapurang. Setelah selesai sholat, kenroy si ibawa lo gunung Sinai. Dia penibawa lo Masjidil Aqsa ipaleko ibawa lo gunung Sinai Bukit Tursina isuruh mas sempaja pure mas sempaja Nabi tak makutane kada onrong aga ya Jibril magi nang kako kak mas sempajang maka dai ini adalah gunung Sinai okoni Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapa Allah Taala. Kemudian yang ketiga lai bawai lai paliwangi Masjidil Aqsa ke sebelah selatan 10,7 km ke sebelah selatan Masjidil Aqsa. Engkau rongokur ya Baitul Lahmi. Ukur suruh Nabi ta mas sempajang. Selesai mas sempajang Nabi ta napa makutana kada onrong aga ya Jibril maka malaikat Jibril. Di sinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Pura maniaro napa parewa pe malako Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi ta isuruh mas sempajang alena mancaji imam. Niga makmunah seluruh nabi dan rasul. 20 pa nabi dan rasul mancaji makmun tau mati manam. Maga tasat dikongkai makmun atau mati. Jadi ro nabi tak pasan nanya Pak Bu. Saya membantah nariko angka tau makada. Boleh manimam meraja nabi tanapa tong kaya seperintah sempajang salah. Itu tidak tepat. Nasabak okomopi Madinah mas sempajang, Bukit Tursina mas sempajang, Baitul Lahmi mas sempajang, mancaji malalo ke Masjidil Aqsa. Jadi angka memen na sempajang na zaman na bita napa menrek mameraja.
Apa ya kau makadaki sampajang perintah sampajang dega sebelum nangka bukan igarek korangnya. Ketika Nabi Isa ditanya, agar nasa Nabi Isa, saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dan zakat. Angka bimana sampajang tepu. Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusolli fil mihrab, matangangi tato masampajang okilalan na mihrab na berarti kesampajana. Maryam masampajang okilalan na mihrab. Jadi sininna nabi-nabi makdioloh angka mana perintah sampajanna. Jadi itu sampajangi tanya pak kasih baru. Aja tak kadang kami nabi tanapa ke perintah sampajan. Dek mapa mulai nabi Adam ang kami mana perintah sampajan. Cuma demi gaga tahu panrita mulai jelaskan secara gamblang makada maga sampajanna angka makada tu dami mangolo na maringera mas sampajan inasa ngalena. Angka to nabi tatong mima bere puji-puji Allah ripong Allah Ta'ala sila tatongan na napasisumpo ni paringarana yan na ruyasa sampaja yan na pamakada yan Nabi Isa tatong mi puji-puji ang Allah ripong Allah Ta'ala yan to ampay nasarani ko masampaja ko magareja makelom ni elon na nayero memberikan pujian makomito amiro sampajan na angka to tuda mita pakoro na si runtu si pak bicara pong Allah Ta'ala yan na ro Nabi Musa jadi nak mega rupanna tapi ia nabita nalamanang nalatui tatonge nalatui rokok nalatui suju nalatui tudange nalatui tapakoro nalatui bacana iya iya napasuku iya natunang katau maka dia sampajaku cica cuku cica cengan ajaji tania sampajang iya tuh tahu tapakoro nih anggota Nabi Musa ya tuh cipolo minalah kau makadaya mak baca mak bawan na salasay si polo minala dia panasukku ya tuh makanya itu sampajangnya disebut nusuk khusus ya ko nusuk ibadah makanya disebut inna sholati napa wa nusuki jadi ya sange sampajat telupa nalapa kang ililla na sabak lapalang nato kang ngiyati na sabak peringerang natato ngilan roale na sabak pangkaukang kapak kurang salah sidina etanya sampajang iya ko maringera mo bawa de gaga baca tapak koro iya sanna iya ko baca mo ba de gaga peringera masikiri ko sanna iya ko sujuro ko mo bawa de gaga peringera de gaga baca garak bada mo sanna idi man olahraga jadi idi man siang kapir talue yana ruyasa sampajang kemudian angkato uruntu ko si de riwayat makada iya rosininna malaika ko tingkatan na langi apa iya tu malaika onrona asan na langi iya mitunangkan no okolino ko parenta iya jadi itu malaika ko langi monro nakenro iya ro langi iya ko manuru penjelasan na dalele na korang si bahadesa makada langit pertama dihiasi oleh bintang jadi iya ro bintangnya tanya alunga tanya alung apa ia tak tumpu ke paki tak alung nih ya koto mapasawa ya sekna ya royola langit pertama dihiasi oleh bintang nama nuru ahli ya ro bintangnya kami nama cawe puluh kolino 1000 tahun perjalanan cahaya dia kongka agak pada lasina cahaya si sabu patau yola na pedati ro bintang terdekat jadi ia ro langi pamulangi desa kadakin rimonro nan jelas nakiro malaika eromonro ia minano lokolino ko parenta iya na pitu tingka pekoni jadi maka dia jelas nama bela yonrona aja ini curitero langit menre nabi dari langit pertama sampai langit ke-7 ina angka mana modele na malaika masompah mapamula langi pamulangi angka malaika tato misi tato na denang kana roko na kama linoro si pamula ipancaji latu kama lino tuli tato mi masompa menre ko langi kadua naruntu inabita malaika roko si roko na denang kana toko salama ipancaji iya tu ampai pitu langi pitu to garaka sola ina tu nak kala iya tu garakan na sala sampajan na malaika jadi nalamana tu nabita mahatu itu kira itu. Kisah na jolo ceritanya, matu piniala hikmana mudah-mudahan magalna waktu kemudian iya ro nabita nasabakang selesai ini mancaji imang oko Masjidil Aqsa ia tona ro mancaji pasang maka daya tupe nabita ale nama meto iman nasinin na nabi
Alena na marimangi sinin na nabi. Makkaday tau panrita pa hakiki. Aga na baca nabi tawattunna naimangi sinin na nabi. Suruh imangi baca yero komelo imas sempaja supaya dia bisa mengikat makmumnya. Si tembus ya tu maka dia komelo imate makmunna tu biasa kapat disangan na. Iya. Oh si sumpungnya tu. Tasapa ya loh. Ni samopu ima kapang ya. Iya. Menreo ko langi pamulange niga nabi dupai nabi ta nabi Adam. Apa iya tu nabi monrongi langi pamulange nabi Adam di langit pertama. Magi na nabi Adam dupai nabi ta makamoy ga nabi. Magi na nabi Adam maka dito panrita pa hikmah. Pa hikmah ya maka tanya patarika maka dito panrita pa hikmah yero nabi Adam pole suru gaya dem para lokolino. Na iya kong katau pura matan reka dudukan na naraya busum mabela yawa. Masahara tu nyawana. Iya na rolai burai atin na kunabita dipertemukan oleh Rasulullah. Oleh Allah kepada dipasiruntuk nabita. Maka dito panrita iya nangka kepala dinas mancaji guru biasa lalo ko siarewi. Nangka bupati mancaji cama aja lalu musalai onro kokotu mewewe ada. Ia kong kato pura matan re jabatan na luru tapade ga jabatan nang kalau buting ada pedepe ki mewe majama sapu-sapu magai karena itu gunda gulana kana. Iyo poko cama mancaji bupati jamulong ngitai. Magai nasabak menre moy nasabak kadang orang ketika turun itu sangat resah. Bimbang maka digembirakan. Iya. Iya kong katau pura sogi na kasia-sia aja tamabela. Pak maka tega tau ko sogi de na paja te maloli sulo bolana si san na paja sogi de gagam mitai. Iya na tu nama dari masara nyawana tau. Kemudian menre loko langit kedua. Jolo sebelum mana aga nala hikmah nabi ta ko nabi Adam. Maka dai ahli kalam iya ro nabi ta makguri okko nabi Adam sininna asang-asanna sewa-sewa. Termasuk ilmu alam Nabi pelajari sama Nabi Adam. Jadi itu Nabi itu profesor di bidang alam. Sebab mak guru kok ahlina. Menre lah ko langit kedua, ni gato si Nabi ko langit kedua, dua Nabi nataru po Allah Taala jaga langit kedua. Ni gayaro Nabi Isa si bawa Nabi Yahya. Ia natai dua malolo si umur. Yaitu Nabi Isa si Nabi Yahya si umur apa ia Nabi Isa anak na Maryam Nabi Zakaria piarai ia tosia Nabi Zakaria ambok na Nabi Yahya. Nah sabak ni tamani Maryam mas sampajang okilalan na mihrabna tolinai te ukur mas sampajang na perhatikan ina toliang kahadale na ia natamor kullama dahala alaiha Zakaria al mihrab wajada indah hariskan. Yana tamo koron-ron nama sampaja Maryam ina toliang ke buah-buah naruntuk mage je nang kepade di makan tanya je waktu duriang maje nang kaduriang ni tanya waktu lasse maje nang kalasse kenroi pole makanya ko toyat layak makanya anna laki haza makanya Maryam huwa min indillah ia tu gagai langsung pak nak berepuang Allah Taala ina dena merapa akalan Nabi Yahya anu ni kesana Nabi Zakaria tanya ko nabi makun rai anak darah-darah mo ipiara-piara koko manang kay ko yali langsung ini nabi ka iya na itaku na monro ko na din ang kanilinga mako ato kira kan napiaray umur 8-9 tahunan itu ang kamakada ruwataw ang kamakada serataw umuro na nalay Nabi Zakaria nurena ro natilaw bolana nakibuarang kamera bilik ukurilalan na kamera nalingi cek de matingka menre dua anak tangga maka dua langga okoniro yase langga naro okoniro Maryam masampajang yana tu ampai alasan na sujadan na imangi pak ganda dua lapi angka ambala yawan angka sujada yase na oke tu mon romala dasar tu na sabab Maryam ya ro onro sampajangan nama mihrabnya itu dua anak tangga ya kotame Nabi Zakaria koroina runtu ihandre yana tu nakutana kada anna laki hasa polikin ruye maka de huwa min indillah ia gagalan 10 kupong Allah Taala ina de na merapa akalan
Apa dia nang kanasu? Apa yaki borang ika kamera di ke jendela na? Napa gunci pintu na bisa karya makatan ini? Dia nang kanasu Maria. Mako meto para koto piara nak darah pak. Iya ko anak darah piara. Nah dia nya kata dia nggak gunci pintu. Yo pui di piara nak darah le gunci motor lo. Sampai Pak Joka. Dia meto nang kanasu okole miro monro. Masam paja tulia miro. Komiro masiki ri maga masam paja Maryam. Anak darah-darah mau piye? Angka Andre. Makanya ketika Nabi Zakaria tanya, agan asal, huwa min indillah. Dia nami mata makadami, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ya kupong Allah Ta'ala melu malingi dalli atanna, dia nama melalui perantara. Napai tak kajenna Nabi Zakaria. Maka berarti tania don nya anak makanja. Agan na pale onron. Ukui onron na pole dalli. Iya makanja onron. Sehingga makana asuko ko tu. Nanya aku tu mereka ya meta coba-coba gitu. Tuanganlah. Salah itu. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka datanglah Nabi Zakaria ke tempat itu untuk berdoa. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Matangangi tatto masampaja ngokilalan na mihrab nailaw aganilaw. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Apa yang terjadi Pak? Fanadatul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya. Langsung iya nanasat tau panriteh kagurutta macawit tampunna mangkoso ini salah satu kunci keberkahan adalah Andre Gurutta ke Abdul Rahman Ambodalle baru ini. Beliau itu punya mihrab. Saya dapat cerita dari beberapa muridnya yang ada di luar Sulawesi, di selatan. Ada saya ketemu di Kendari, ada di ketemu di Toli-Toli, ada di Manado, ada di Kalimantan. Agak apa dah? Maka dia tu Gurutta sininna nautusu elo manci guru isaliwang. Iya koe toli-toli makoto nasang isuro kilo mapak guru stas na deji pajiga yapu. Udah mi guru takra de pajiga bisa puang maka de guru tejok kano tanya iku mapak guru iya. Tejok kan di nasa. Aya menir yakatan ni. Tapi nasa koto letu ubaca ya ronasa bo emelo ya pak guru. Ubaca na de upahang ustaz. Kuyulona nana ewa pak guru ngana de upahangi lau tutu ya robo enapa kare walau kantoro etudang. Ia waring ngeralok ke Gurutta angkasa dan nawang kali ngamanasa maka dah makwa makna yang boh erewa sikap pak guru ngiko purai itu Gurutta sudah meninggal tapi saya masih sering mendengarkan suaranya. Itu pengakuan langsung muridnya Gurutta. Bahkan ada yang lebih parah itu di Kendari masih ada hubungan keluarga dengan Gurutta agak nasa ia kawan ni wotok mas sampai jam 2 rakang usta buka ia ro kita enalenga Gurutta ubacai angka Gurutta tu dangok yolo kutuntung tu Gurutta ke Abdul Rahman Ambodalle wali ia tu Gurutta angka mihrabna ia nang kasantri na melo rewa na dega na tampara biasa ro kondapi waktu libur oki Gurutta lo milau tampao to isuro mitamo ko kamarae pares sayawanang kangulon na Gurutta magi nang kadina runtu okoro na dia nang kanataro di Gurutta koro kinri pole huwa min indillah nasaba iya Gurutta kamarakna okko mimatiro naki buar ngalena on Roma sempajang untuk mengolong iya na tu biasa ya upau maka da acila kapai di WC ibangun ngoko boleh tak 20 juta 30 juta ongkosokna tapi degaga onrong khusus yunrui mas sempaja ngoko bola yaki buat dan yang musalla tapi mihrab okui lalat kamara degaga tau ganggu itu hanya seluas luban kuburan yang penting buat dingin onrui sujadah lah itu aja nih tete kototam ia patotama kong kajenne oko mi roma sampaja sunna oko ki roma ngajo ko ki rota pakor iya nang kagaga mi ilau oko ni rolo mangilau maka dia tau panrite si tembus tuh
nasaba iya na tu onroh kami na makanja yonri mangilau sebagaimana Maryam melakukan itu dengan Nabi Zakaria. Makanya Nabi Isa si bawa Nabi Yahya tahu makaleleang magai Nabi Isa jaji degaga ambona. Nabi Yahya dilahirkan dari istri yang sudah menopause. Paja ni macare pabainena Nabi Zakaria na tampu kamopi Nabi Yahya. Ya to si Nabi Isa jaji polo ko Maryam de to si galakain na. Dua tahu makaleleang ci di jaji paja ni macare panamin mana mo pa. Ci di sisa gabbo na. Iya to. Agama na Pak Bu. Iya ko sampajang namo makadamana tahu mustahil. Ya ko sampajang monri mangilau tidak mustahil bagi Allah. Pasan na yero. Itu tadi yang disampaikan oleh Kakanda Wakil Bupati terpilih. Maka dan namo ko rupa tahu maka dan mustahil. Ya nama kanja mo ko api jepun mulori puangi. Nako sampajang ngemilau insyaallah. Iya, namo maka dan mana tolino ede ko puramina pagarisik po ng Allah Taala de gagayat. Iya naro Nabi Isa de gaga tahu maka dan kaga tahu jaji de pagaga. De paga tahu jaji maka dan katahu jaji de gambo na. Ina dia tahu mata peri magi aja nang kana dara matampu na de garone gesay. Katoni Nabi Yahya ro. Nabi Zakaria paja ni macare pa bainena magi na tampu mo pa. Itu karena diminta di dalam mihrab. Iya di punai lasa. Iya. Jadi dia ini angkat tangan di dokter Pak Demetoje itu gak dokter mapasaulasa dia kagak nabura ini. Iya. Makanya kong katunoki dokter makadami mengobati penyakit kanker. Dia akan menyembuhkan dia. Jadi ya kalau ki makbura nades nasaula sat aja tamacai apa naburai memang mi. Iya, angka gak dokter moki makanya menyembuhkan. Dia kagak makadami itu mengobati. Mengobati kanker, mengobati sakit gigi, mengobati dia kan menyembuhkan. Nah sabab ia mapasawe po ng Allah Taala, ia rupa tawe makbura mi. Nah, paham ya? Aja to sita tersinggungnya di dokter makomete ya. Ya kini Pak Bura pasawe teh na dia nagaga tahu malasa nang kamana Pak Bura na lasah. Itu. Iya, jadi kemudian ya narona upawangi maka dah iro sampajange aja no kumana masigi ijama. Iro nabita natagur sahabakna namparang la taj'al buyutakum maqabir. Aja mu pancejiki buruk longi bolam. Bahawi sampajamu rewa. Itu ya ampai Pak Bu. Biasa ko dak jamae iya ko melo ki lolo ngak baraka o ko sampaja sunai aja no ko masigi tajam. Bawi rewa lo bolata. Nasaba iya masigi mak baraka ni. Iya mi robolata mega setanna. Iya robolai melo matanangi ko yon roiwi. Nasaba itu yang lama kita tempati masjid hanya berapa menit. Cuma iya ro sampaja paralu na surotosi na bitta bawi lo masigi Tapi iya ro sampaja sunnah aja no ko na romo jama parewa ni lo bolamu. Makanya lebih afdal sholat sunat ketika dikerjakan di rumah. Iya. Tabawe rewa mondrina loro ya aja na ko to pura masampaja loro onro di masikiri-sikiri ko pura ya ro. Rewa ni lo bolata o kopi bolata tal sampaja sunnah. Tama ni o koro mihrab tak masampajang. Koni rota pakor milau doa kupurai ya to pato tamo kor ko tome milau doa insyaallah tembus nasaba ia memang toro onrang si sumpul langsung ngatai si bawa pun yo di WC mi mabello onra buat cerepa memang sampaja lo komi bandre na gulukasna macipio ko sadena gulkas lari lo ko mondrina la mari kata ko macule lesi lo ko kadere ko sadena kadere lari tama kamera baru kete ko kamera lari si masuk desa kada kendri memang sampaja banna lo bola na de gago di nonroi mateta ke WC maka soli bangunan tapi tempat berdua-duaan dengan Allah itu tidak ada. Makanya Nabi Zakaria nakibuar ini mihrab Maryam. Guru Taki Haji Maimun Subair ada kamar pribadinya, di dalamnya juga ada mihrab. Guru Taki Jadul Muin Yusuf juga demikian. Guru Taki Jadul Rahman Abu Dale Manasah.
Magi tau pandrita ini arona pake nasabak nisem maka dia komitari mapabatu pak dongangi ukuron rongi maka jalan dayon ro. Jadi macilaka ki kong kabolatan na digaton ri masempajang khusus kurilala kamara. Cuma ye di makoka nasabak kamara masuk masalah mancaji masalah toni. Ya pak iya ro biasa bolai bolaju WC na maka belai mondri. Iya makoka ukui lalak kamara monro WC. Jadi kau ni lalak kamara. Jadi yana buka kamara na WC, buka i kamara mataru kita ma WC. Lai buka pintu na WC na baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masu ijinge poloko WC ken rila loki kamara. Dah ngere. Lari loki kamara. Yana tu ampai. Maka namaje namanya galasa, mai ga rupa nalasa, mai ga ganggu ade to gaje gatau kiri-kiri nga naidi tu pasibolay ale ta si basetange. Naidi muatu kamakiro. Nama-nama igare. Epek ko ni ko tak buka ipintun na WC be. Itu tu ipintun na kamara na tak buka pintun na WC be na si sumpun na kamara angka na tu tau pandrita maka na hukum ini ya tu kamara mo pada ni kada WC nami ko munri masampajang. Di tu suruh ki bongkar i kamara ta de. Iya. Iya, lau bicara mi penjelasan atau pandrita tentang pembangunan kayak WC yang dikaitkan dengan tempat-tempat tertentu. Iya tu ampai makada nalai ripat atau pandrita makada. Iya kok kuiru lalak kamara WC mu aki buarangi dua palaca. Iya muasu pole WC we ina laca iya ro pintuna. Aja mau biarkan tak buka apa ya na tu non risi sajinge malolisu mau biarannya tu dengan nadena mulai terhindar sabak si kamera no ina tu nama kai gatau dia nama matin ro matanda cede na kanalasa mak galilu cie matin ro nama ka gampang iya biasa ro pak terus terang angka guruku yasang Syekh Muhammad Nur itu orang Biren di Aceh. Biasa kong kagaga na pau deulet timbangi dengan akal keras agak sih biasa makoro na sabak masih mudah maka keras agak sih nasa guru te kong katu malah agak biasa na pau nasang tudangi nasang ya to gaya sa di bola na tede menaga hawa-hawa malaikat nah maka daka puh nisato malaikat ya pada to mana ko nabi. Bisa utanai maka daka irisan na yaro malaikat na sawe magampat tu nak kome komisangi malaikat magampang pakanjaki bawan ni rampan na nyawa mo pakanjaki si kiri mo insyaallah misat tu kay kong ka malaikat tapi ko carana nasa iya na magampang matinro matay itu salasi di tanran kabe ko yasa nasa presa ni gare kay gawat tu na masih jate matinro nomor si dia ko masih kiri makomo macan ne bilang pilan nara tak den nak. Tanya si tangia tu nak malaikat ikut masih kiri tu mak depe. Resonansinya hawa malaikat itu napa tenang hati. Makanya kita mudah tidur. Yang kedua ke gawat tu koto mengaji. Nape dua lampai baca si garu-garu ni barisi na pura si galulu makoi galulu mosi. Magai karena malaikat itu senang dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Kegapi ya ko makato baite ko mimbara ko jumai nagalulu ni aje matan atau 5 jam pura si titi maka titi mosi magai karena seluruh malaikat rahmat itu akan masuk ke dalam masjid bersap-sap yana tu ampai nabi ta na anjurkan aja na malampe kato baik usahakan na malampe isang pajam munanya kato ba munasabak moses itu tau mangkalingai kato ba. Taniya tu maka na malampi na dega taniya iya ro tau de nulit tahang itin ro na ro iya magi pakandang yo kubala rondangnya de na cakaru do na letuk subuh tanah ro na tudak bawah ni ini gitu nanya ko kui masige ici nampak lak dan minta pacakado karena itu resonansi malaikat iya kayak kapi waktu
maka de gurutai te gere kusubuh na. Nah sabak malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang si runtu itu kusubuh. Makanya tu kusubuh memalada tu tinro. Maka deh ia nang kabo lamun rilliu mak galilu cia matinro matammo denon roi malaikat. Ia tona tu ampai na suroi na bitta beresalangi malaikat ko to tama boleh. Kaya beresalalo ko malaikat. Ya koto makada assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh itu beresalang untuk taulino si bawa i bendungi supaya ia rojingi macu de nacu tama ko boleh kung ka macu riki nah pagi si baca nah suri pong Allah taala fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alai ia ko tama ko kilalan na bolamu beresalang ya lemu ai beresalang itu ni malaikat ya natun to makada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napai tambai assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu. Jadi aja kau tama boleh to makan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh deh sambungi. Assalamu alaina iberesalangi alewe supaya to salama monroi boleh. Ya kong kala salasa kurilalanna dena kanai. Ya kong kanu makalele dena pakanaki napa to makada wa ala ibadillahi sholihin sininna malaikat pammaseben ke kotu yana ti beresalang na sabak deni te mata yana tu nonroi malaikat boleh yana kata utama bolana na dena kada assalamualaikum makrabamikum ya to na kilala na salam ai ade gaga itu kira itu iya. Jadi penting saya wasiatkan ini. Tati siapa nih? Tati telu. Mana ke jam ikamah? 14.35. Dia tu pernah tamat serai kan? Iya. Oh iya. Dek, jok kami jangi kamay ampai. Iya. Kemudian aja nani anu manang yero iya na upasangang aki buaki onro mas sempajang tapi de tona kada mutlak apa iro na bitta lawukai kita narampe makokolan hadesa makada iro Aisyah madari na panci na bitta ko moto matahajju ya noto na bitta mas sampaja tahajju ina natungka palampu iya jena na panagattang iro pakengyo ko ejena nagattangi supaya lolo inapita panah tapi dena terpengaruh nabita masampaja itu Aisyah pawi jadi iro nabita onron na masampajang si bawa onron na matinro o kumatiro pasan na niya makadayaro kamarata tonroy mi masampajang supaya naitay wijawijatta naitay baineta itu menjadi karakter angka na pau-pau koto pole mate-mate baya sanga dia pada mia tu anak namo maga si buta ya kota ko angkar waktu nang katoko boleh nadapi waktu andre pasipulungi hanakta to manre si bawah pak ya makoko marak jiniero anak-anak na manro kilona telepising katonyo ko kadere katoni baine manro kilala dapurang yang kanila kay deje gaga diga silolongang kita duduk bersama patudat-tudang wija-wija kemudian kita berdoa ilawin anak tak baca doa magai ketika kalak kita meninggal angka napau ia tahu matokku biasa komelo ki manre makohe dan itu tidak akan pernah dia lupakan iya pak madari tak dek kedua ngeso mak telu ngeso mak lalan nasi ulangnya ko boleh apalagi kalau begini waktu-waktu gini saya baru dari Jambi kemudian tiba pagi kemudian ke sini selesai santai malam lalu lanjut lagi ke Kalimantan sampai ke Timur Leste nanti tanggal 7 baru saya balik jadi ia kongka kesempatan si bawi jawija usahakan i ala ki wattu tapat tudang wija-wija takoroto manre si bawah na sabak magai barakka na paturu po ng Allah Ta'ala na rekomandre tayo si bawa dengan keluarganya. Itu kuncinya. Diupasan ya. Aja na yero makada. Ya miro tanay. Pura na ko manre. Pura na. Magian pura ni manre. Salasay. Denah ko.
Usahakan inato situ datudang. Iya, barakah itu. Ya komeki mabela lasai makan bersama. Ya makoko adena. Angkalalo atau mato makoko pandre anak na letu bali bola na pandre pak masapeda anak na lelung. Gak. Magina kuaro apa anak-anak ipak boting jajeng anak-anak jadi anak-anak didi anak-anak. Magana ko anak-anak didi anak-anak mancaji anak-anaknya selekna. Iana tu ampai Kementerian Agama membatasi umur pernikahan demi pendidikan. Iya. Sebab ya ko anak-anak didi anak-anak dia nana selesai. Iya. Makan anak nih. Onroto na macam mimi mana dia na macam apiara anak. Masa peda anak nana lalu latu bali bola na lolopan ni na lari do na kusuruh na tipu masa peda si anak na lari pak bunuh tahu. Ini yang keliru sekarang Pak. Iya. Kemudian menre inabita taruh ni percepat menre inabita ke langit ketiga nomor telu niga dupai Nabi Yusuf. Iyon nak Nabi Isa aga keahlian nah doktor. Dia aga doktor mulai dapi keahlian kesehatan Nabi Isa. Apa ia Nabi Isa manci doktor napa tu tahu matewe atas izin Allah. Yo pi di doktor tan apa mati tahu tu. Nah serupa-rupa nala saya Nabi belajar di situ. Yang kedua Nabi Yahya manajemen dakwah, ahli dalam manajemen pengelolaan keagamaan. Menre Nabi tasiruntu Nabi Yusuf, yero Nabi Yusuf aga keahlian lah, nanya dupai Nabi tak keahlian Nabi Yusuf bendahara negara. Jadi sistem ekonomi syariah itu Nabi Yusuf ahlinya. Menre siase siruntu Nabi Idris, ia Nabi kalasiang malaikat. Dega Nabi kalasiang 5 malaikat na kalasiang. Nomor rosi di malkul maut na kalasiang. Malaikat Ridwan penjagaan surga siba penjagaan neraka na kalasiat to. Apa magai iro Nabi Idris na podangi malaikat malakul maut nasa mapat di ka kutomate. Maka dia malakul maut mapat di nasa meka coba-coba rasai. Nasa mate ko tu nasa de patu ka pima. Nasa maka dia malakul maut dia na cocok kecuali puang Allah Taala misingkang mangilau Nabi Idris meka puang rasai pat di na matiangang ni. Maka dari puang Allah Taala dia na marigaga. Lai sure malakul maut ia na tunang kana curita Nabi ta maka maga pat di na ko to mate. Maka pada ko na todo ki 354 na maka sama. Kato maka pada ya tu bembe tutui kuliti ilalle olina tutu pat di na ya sange amatenga. Ni garasaiwi Nabi Idris apa memetimis sangi maga pat di na. Itu sisan na mati pura ni uduk nyawana na rasai maka dapat di paga tak jenna inapa maka da pajoka ka garek law naraka me ka mi tai ranaka pajoka ni liti yantara ni law naraka ka di pajagana naraka ipatama ilala cinampa minasu nasa liwa harajina koe kamana ni rupa na pacalang pasuka pataru ka law suruga joka me to mi tai sisan na tama suruga wae na puji manyamang nyukoro aga na pau na podangi malaikat na saya aja na wasu ko na monro aja na nasa salai suruh ka manyaman niya ko maka dia malaikat dia na cocok nasa ade podangi anu kada aja na wasu nasa dia na cocok dia na wat di teta masuruga ko dia na pole neraka nasa wasa pole ni onak jo kasih bawa ko makanya nabi yang diberi kesempatan di surga itu adalah Nabi Idris. Magi Nabi Idris dia dekat dengan Allah. Laipak baini okwambokna nabut timparui wani pamulan na nasidape bainena pas selesai sidape bainena nasoro takkajanna aga na pau liwa mo pilabina nyaman na ko maringerang alaw ripuang ngene ko sidape ka baineko. Demi matoga aga-aga na ngerak ko maringerang ilaw ripuan. Ia natunah kada wala zikrullahu akbar. Ina ia tu masikiri ilaw ripuang Allah Ta'ala ina liwa halopona. Sehingga kedekatannya dengan Allah apa yang dia minta akan dikasih.
Ya natunah kada, ya ko angka tahu denang kanilau doang. Masih kiri mi bawa mengaji, mi bawa sibuk mi masih kiri. Maka Allah akan memberikan yang terbaik dari apa yang diminta oleh orang yang ada di situ. Nah itu. Jadi engkau tu tahu denang kani runtuk mapala mi laudo si kiri nami bana patuju baca Quran ni napala tu pokok napa kajak gimana mi badana. Denai lau. Dia lalai berdoa karena ibadahnya agak nasa nabita. Ia tu tahu ijanci ya leng. Ya kong kau tahu tu kampung yang milau agak kami nama kanja. Ia tu ya leng ya lena. Diberikan hadiah dari yang terbaik yang diminta oleh orang yang ada di situ. Jadi engkau tu tahu aja tak ada dia menanangkan diri tamak dok dek. Angka tahu tu tahu dia nang kana sikiri milau doa mi bawang. Alinga anu pun dia nang kana sempaja. Itu tapi dia nama rigagah. Illau muki. Iya. Kemudian menrek layase si runtuk Nabi Harun. Agak kelebihan Nabi Idris tulis menulis. Tulisan pertama yang Nabi yang mengenal tulisan pertama itu Nabi Idris. Menrek layase si runtuk Nabi Harun. Juru bicara Nabi Musa. Apa itu Nabi Musa? Ma sola lilana. Pak pure moro ngawarah. Di masa kecilnya itu pure malawara naorongi. Nah sabari luka lidahnya itu. Sehingga cadal ke di makale cadal pada to kecok lilah. Ya natu ampai itu doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan sama memang tapi pengawalna Nabi Musa juru bicarana niga Nabi Harun. Nabi Musa matomil ko Allah Taala supaya kai mancaji Nabi Harun. Sebenarnya bukan nabi tapi dikabulkan doanya sehingga Nabi Harun itu menjadi nabi. Oke langit ke-6 ke-5 monro. Ke-6 Nabi Musa. Menrek layase Nabi Ibrahim. Materu Nabi teloko langit ke-7 nenre oko sidratil muntaha. Oko sidratil muntaha Nabi ta oko ni rosi runtuk puang Allah Ta'ala. Dewa kada angkai puang Allah Ta'ala oko sidratul muntaha. De makada sejarah oko sidratil muntaha Nabi ta napa si runtuk puang Allah Ta'ala. Agama nana. Makada iya ko menre ka oko copok nama sigi menrek kak loko manarai oko kak copok na manarai okiro wita ulangi iro ulangi angka yo ko manarai de mabela mo payase tapi oko pi copok na manarai napa wadita ulangi maka da iro nabita ko sidratil muntaha oko piro napa nayita po Allah Taala berarti maka da ko guru po Allah Taala maka da de mabela mo pon lah. Tapi di situ baru bisa melihat. Nah, itulah kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Angka natu napake salapi. Maka lagi di salapi ke organisasi Wahda Islamiyah. Tahu? Maka dia ro sepertiga malam no ipu Allah Taala lokolino. Tahu? Itu napake. Maka dan no ipu Allah Taala lokolino. Iya dia usah pakai. Apa maka dia ko sepertiga malam inano okolino na dia natu nang kanon roko lagi apa oko Jakarta tangga bani lete silo ko tangga bani lete silo Papua tangga bani tuliawa man ya tupuangnya dia natu nendre ko maka jadi maka peko pero maknana Allah turun di tengah malam di sepertiga malam tania puang Allah Taala no pamasena pada cahaya lampu okui palapong yang monro lampu tapi cahayanan no oko lantai maka lampunya tidak turun tapi cahayanya yang turun makir jadi aja tak ada puangnya letek poliase leya walau bannya tu rasa komakoi itu kan makir jadi terpaham ya jadi itu yang dipahami para ulama-ulama kita di Ahlus Sunnah. Saya hanya menjelaskan sedikit tentang itu karena kalau itu masuk dalam teologi. Kemudian iya narona si runtukna nakadana nabita napangolo ni alena makada at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah iya narona pau sininna as-som pangangi napangolo manan ni kumidi puangi maka dari puang Allah Taala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh passalama no Muhammad nabiku wale topo baraka iya kene iya nakadana po Allah Taala salama no de naga urusakku maka mana alhamdulillah tapi nabi tade aga napau assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin de na lupa iki
Tapas salama ka puang, tapas salamati atamu yang kayak soal umatku. Iya na pagkasana najalaskan itaw pandita pa hakiki. Maka daya ko matahaya ko aja na langsung mo baca yaro. Lepak ko jolo sakta pakanjaki asi sumpungan na paringaram lori puange napa ko makada at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lepak kokor ajong pateru pahadere inabita napa mo baca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas sikit aja ta masih sambung pura piaro tailauni aleta tapangoloy oko po ng Allah Ta'ala si bawa nabita napatabaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Aja nih pasti sambung at-tahiyatul barakatuh salawatu wassalamu rasulullah. Gamana lalu ko tuh saba angka adan na nabita ko tuh angka adan na po ng Allah Ta'ala. Pasya curang yan na to nakada dua tamasarat talu tamalaysang nabita si bapo ng Allah Ta'ala din nasarang tamalaysang iatan na yang kay matapa mapangolo lori puan na. Jadi usahakan ipasisumpung yaro aja ta detaci ukuro. Ia kan manasani Nabi ta assalamualaikum tapi ia baca laurunti ke penjelasan dari sini kita maka at-tahayyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah nigi baca ia tu padai apalan kalau haji dan umrah satu kali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh padai apalan na rekosi runtu inabita secara langsung. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin padai apalan na konasiarai sininna walinna po ng Allah Ta'ala yang kekulalan na lino. Maka 3 kalimat inilah yang sangat besar manfaatnya dalam sholat. Jadi aja tercapai ya kalimat ya tahiyat. Ya ko makadani asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Napa to makada Allahumma sholli ala angka pakai sayidina angka de idi manibawang. Angkay monrin na kama sallaita ala Ibrahim nasaba Nabi Ibrahim mangilaw asala nga ako maamu Muhammad iya ko nabali mo ibere salaku sitang nga pakang ka angka sapaat ko kualena walipya palaku matu sesa ko suri monri ina rasa sapaat pahala iya ina tunang kay tapu kama sallaita ala Ibrahim wala ali Ibrahim iya yan na to hadiah tapulo ko Nabi Ibrahim kamantu tawata pa nene tami matto mako mi matitu nene bede nang kana lupi apona. Iya, jadi usahakan ya. Baca kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kemudian pura yaro siaga na tarimena riasa sampajaro dialogna yalenni sampaja 50 degaga na parotes Nabi Ibrahim. Maka dami aga naliko po Allah Ta'ala maka di sampaja siaga 50 maka dami salanga nga Muhammad mataru ino dabita latuyo ko langit kaanam si runto Nabi Musa makutana si aga yaleko Muhammad nasa sampajang maka Nabi ta siaga maka Nabi Musa siaga nasa 50 maka Nabi Musa jolo mega itu galak dai endrek ko milay kurang mega itu padahal dia kepentingan Nabi Musa kor tapi menanang kali ngai Nabi Musa yang kali ngadan endrek Nabi teh kurang hitungan akaserai Nabi ta malolisu tuli kurangi tal 5 na 5 mani maka dia Nabi Musa siaga pi Muhammad nasang 5 mani Musa nasang enrek pumilaw aga nasang nabita naman nawanaway na cica nga menre ikurangi 5 na 5 mani iya ko menre mo pa milaw ikurangi capun na tunakada nabita de matana ka mata nak masiri ka pupong Allah Ta'ala. Aga nasa Nabi Musa nakataniwi arona nabitta tati way matanna nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Magay ukko nurmu Muhammad uitay nur na po ang Allah Ta'ala. Maka day patareka iyaro Nabi Musa makalasin. Akalan na Nabi Musa apa iya Nabi Musa dia nang kanita po ng Allah Ta'ala tulis sipat bicara mi marradio mi ko idi tapi yaro Nabi ta si runtu langsung po ng Allah Ta'ala jadi yaro cahaya na po ng Allah Ta'ala nurnya Allah itu melekat
pada nurnya Muhammad. Ia narona nikmati Nabi Musa. Sehingga dia bisa melihat nurnya Allah di nurnya Muhammad. Ia narona kada Ahmad Ruhullah. Napa makada Muhammad Habibullah. Iko Muhammad tau ripujina tu ngaku pong Allah Ta'ala. Magi nakada nasaba ini nasa sinin na nabi denang kadi pakurangan. Ya ko makada pong Allah Ta'ala 10. Ya ko makada ko nabi barain 30 rakaat. Jama ya na jama. Sinin na perintahnya na jama mana. Denang kana tawari. Naiko Muhammad malaulisu ko milaw itu likurangi materu. Bahkan kene menere mo po namunya tu nasusutok. Agama nana. Ikotongan na tauripujin na po ang Allah Ta'ala. Muhammad Habibullah. Makanya upasan. Acila kapayidi ko to tamaranaka. Namakko manibate na nabitas sa parang iletang nga salamakam. Makko mani pamasena po ang Allah Ta'ala. Tapi upasan ni talu aga-aga tajagay. Nomor si dijagaywi sampajatta. Nomor 2 jagaywi atitta. Nomor 3 jagaywi asisumpungatta. Ya moro. Iya ko sampajangnya makanja aja gara-gara sibuk sapadale na to ya lupay mas sampajangnya. Sigilingan itu kapang. Manang kaya lupay pak bagi dale gara-gara sapadale. Mestinya tak lupay mas sapadale gara-gara kita bersama dengan yang membagi rezeki. Dena suruh ki pong Allah Ta'ala murusi dale sitongan nah. Na suruh murusi agama alena pemurusukan ngi dale tah. Jadi kerjakan ibadah, rezeki akan datang. Kuncinya. Yang kedua, tajagaiwi atita. Ia tahu tama suruh atau malapa yatina. Angka tahu memewa ki mapangewa mana sakit 7 mana sasala alena. Maka daki aja na pak si salabawa mi ko to mapangewa. Ia tu tahu yaki buara bolok ku suruga kami na matanre. Magi tau masumbangyo ko masigi tau masumbangyo ko decing janceng kabolok kilalan na suruga ya kibuarang na sabak na kibuarang onrot tawin onroy makibua decing. Jadi akibua ki onrong ya onri te makibua decing. Aja takibua onrong ya onri te makibua onrong masalah. Iya. Isa pani aga padero na palatakan batu pertama. Nama gampang tasuruban itu anak-anak ta panitia makibua kupo. Alame ni kupu 2 tahun sitangna berarti siya ko 20 rua ulang. Tanu memang ni siaga si ulang. Maka ada 20 sabu. Talen ni kupong akibu orang ni garuk. Napa tapoda tasiula 20 sabu. Dek tahu tu narasaiwi 500 ni atu tahu oko tapasi pulu ni tak 20 sabu na tanggung ni gaji tu kan natasi sa siulang. Ni komeloki pada masjid di untuk maki buah decek. Apa ia tu tahu bangungnya masigi, tahu bangungnya onrong, donri teh makasih biang, agak ijanci bolok kilalan na suruga namo dia na sampajang. Ya kong ka tahu masuk bangun ko masigi na dia na sampajang, angka bolano ko suruga dia binatama. Ya, dia na tama tapi angka bolana. Iya. Ya tahu si kumagala mas sampajang na dia nang kana sumbang, tama tapi dia gaga nonroy. Gitu. Jadi aki buaki bola usahakan itu tama. Jadi yang kakama bolatan ada dia tama, pak magala ki masumba tapi dia tak sempajang. Atau tama ki sila ada kisapa onrong, apa tu 5 sempajang ini dia kata sumbang. Loh, iya, pakajaki. Saya kira hakikatna karena cik di bawah sipatna Nabi Ta'ala dega agak susah. Cik di bawah. Maka dia na Pak Wakil Bupati terpilih siaga ni tata mameraja mamaulu cik di motal. Ya ku ya mana cik dia talai. Salama ni. Dia naga zaman na polisi na mo tantara dia to zaman na jasai dia naga wartawan yang monro na matinro. Pokok na dia gaga. Agero. Aja tasusai pada tak rupa tahu. Ya rubawa. Ya naruyasa rahmatan lil alamin. Agi jamatta. Ya ko imangi aja ta susai makmud tak maka lampe bacaan na cerroko mampat dinutu na tahu. Iya. Idi makmungnya aja ta susai imangi nape apa ayat na baca tu 5 sim ni. Iya. Lakai aja ta susai baineta. Isuro denang kanile di balanca. Toli pasurlakam mata na liwar jin aja manna. Bayi ini aja ta susai lakai ta makab di deni jampang. Iya. Bengkele aja tak susah beli bolata, mastel motor tengah sewat tu tinro. Mapangare nang kay bali bola na matinro. Iya.
Jadi ya kuya rona pakai teh deh kagak pak. Bali bola aja tak susah bali bola ta. Tau mato aja tak susah wijatta. Dipaksakan mengejar apa yang dia tidak mampu lakukan. Anak-anak aja tak susah tau mato tak. Penyamakinin nawai. Ya kuya na tu pak salama. Aja tak susah pada tarupa tau. Ya nariasa rahmatan lil alamin. Pacarama aja tak susah jamaah. Macarama siapa aja cakaru. Binta dia mau pada pajai. Itu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.